mbera yanaku mbera ya Kiyongobero mu district ye Mayuge nga eno ku kyale kyena buyaje mu igombe lye Bwaya eyo muvubuka amanimba bulungi nga aberenga akosako kwendaye era nga ekyalo kimwidi nti abeera ginwa wabula ekyembye ekiriwo kiri nti oluvannyuma lw'okuno endaye yafunwa okulimbibwa mu bwongo bwe ng'akoba tayikwenda kujja ku mwigulu era kiyakoze mu luya lwe wabeerewo omuti omuwanvu yakoba tayikujja kuniina muti guno era yaniina omuti ajja waigulu yagira okubona nga guweireyo yaika wansi yafuna omuguwa yairayo waigulu bambi yetuga nga olunaku lwa leero kunkyo bambi bamwagene nga ali kulengerera waigulu ku muti mu luya owe mbakubeere ku kyalo nabuyaji ndi yazidi olusigira abakali ku subscribe ya please go ahead and subscribe, like and share our videos. Oluvainuma olw'okunwa ebitamiiza endaye bambi yagema omuguwa yaje yaniina ku muti omuwanvu ogwewaka yaja waigulu nga futi 30 okuva wansi paka waigulu yatuuka eyo yasiba ku muti bulungi omuguwa gwe yetereza yeeta mu nkoto yabuuka omuguwa gwa mugema era nga bambi bugiro okukyona ku lwaleero nga Awol Humal yetwele mu bulamu obwensi eno. Omuvubuka ono batukobeire nti embeera de debeere nga tidaabulido abeere nga mulamu nga tiyesembereza abantu era nga ebisira ebisinga abataka batukobeire nti abeere nga mukambwe ino wabula batukobeire nti Humal Awol abeere nga akolesa ebidagala ebitamiiza era nga agaita endaye yagaitamu n'ebintu ebindi era nga ono babeere nga bagire nga bamukobaku wabula abeere nga kabiri yafuuka oti nsolo ngaba mukambwe ino era nga n'abooluganda bona batuuka ekiseera bambi bamuvaaku so olunaku olwaido abantu be abamubwine ku ngaaliwo waka kuba dagira okutuuka essaawa 2 nga tibakamubonaku beebuuza agirewa era abenganda batukobeire nti bayiwire ekyeigulo saawa nga 2 ed'obwire bagema emmere bamutwalira mu nnumba ye bagira okutuuka nga mu nnumba aziramu basigala nga bawaya paka saawa nga 4 era bairayo bajja okukyekeka babone mu nnumba ye alimu babe wabula bagira okubona nga mu nnumba atasuzeemu so bona bajja okulambala era nga lubeere kunkyo olunaku lwa leero babe baigulawo ennumba daibwe bagira okulinga waigulu nga Katonda aliyo tayikuba kubira ati mulinge ku waigulu ku muti waigulu nga babona Awol Humal nga ali kulengedda nga yetairemu omuguwa yetuze era nga omuguwa gwa mugemye ino embeera tebeere nangu era abaluganda kyebakoze n'okukuba endulu okweta ab'ekyalo okuva ekumpi n'ewala okwida okubairuukira ku kisabu kino bambi ekigwirewo era nga isente benga kwote n'abantu be bambi tibalwire baidye engomere kutintima eya mukidi era bagira okutuuka wano nga Awol Humal bali kuyisaaku amaiso nga ali waigulu ku muti
Omwana ali kuno obulamu bwakyuka mwati n'empewo. Abakulembeze abeeru si wano oba ab'ekyalo bategeeza poliisi ey'okumpi ey'obuwaaya batuukira wano era ni poliisi ey'obuwaaya oluvannyuma etegeeza poliisi enkulu ey'emayuge ku CPS era nga abaofiisers baidye batuuka wano era nga bona bajjira okutuuka bayagana nga omulambo guli waigulu era nga bano bayambibwako ab'ewaka bagemaganye n'abavubuka ab'oku kyalo baba wamwe akasente akamangu okuboneka nga baganulayo omulambo yegubeire waigulu mu fuuti nga 30 ku muti yegubeire era nga eri omuvubuka bambi eyeweireyo yamira omutima nga enkoko webanagonga ebikumira ensanafu yaniina omuti wabula ono nga takikoze bukole eriyo emikolo egy'obuwangwa jasoose okukola kuku tubone ku muvubuka ono nga bamuwa enkoko endirugavu yasuka yeetoloza omuti yeetoloza omuti kobeetugire omugenzi kwabiri yeetoloza enkoko endirugavu emirundi nga 3 oluvannyuma deni yaniina waigulu okujja okuwanula. N'ekintu ekindi kyembwene kiri nti weda aba family baguze ente emyufu era nga bali tukoba nti eri emikolo egiri kujja okolebwa nga bagezaako okuwerekera ono eyafiire mu nfu eno bategeeza nti owo oli kumali n'enfu eyafiiremu etali ya bulido bona ng'aba family tebali kujja kumuziika ng'ebaziika abantu abandi wabula eri emikolo egy'ekinansi egiri kujja okolebwa nga giyamba ku bambi otangira ebizibu nga bino okweyongera mu family okutangira ebizibu bino okweyongera mu family n'ogezaako okubona nga balungiya ekifo kino kyekoire mu kino kuba omuvubuka ono yafiirire mu maka ge era nga amaka gana gali kumpi n'ennumba ya baba we muluya era nga baba gatukobere nti era bali kujja kumuziika wano oluvannyuma omuntu bali kujja kugutemawo edeni bagwokya n'okugwokya entama bagirese eriwo n'emikolo egindi giri kujja kolebwa nga tukujja okubakubira ndi yazidi yosigira kale ku subscribe ya police go ahead and subscribe like and share our videos. Embere kali ya Kinogoge eno mu bitundu eby'emayuge oluvannyuma olw'omuvubuka okugwamu akambayaya niyetamu omugwana ninwa omuti waigulu niyetoganga etoge ano akalengedda ekyalo kyebuninkirire koba ebikanga bwanga bino oba oli awo tibitera kubaayo omuntu okusalawo ati anina omuti tomana oba oli agaba n'ensonga dde isentebe mbizibu eno
ebyo tulina byesebo. Iwe amawulire ogafuna saawa emeka? Ngafuna agati ga saawa ndala n'obutikiti obugwaku. Mbere nga ndi kusiba ente. Nawulira akasimu ow'amawulire nga nali kunkubira nti baidi ewuwo nga bali kunoonya nti aliwo omuvubuka mu Kidaama yeefire mu Kambaya yeetuze. Ye naawe gende kulira ente n'atambula. Gembe ndi kutambulira nakubira mukama wange kyamani tu esimu nti baba ndi kujja kulumbe manye ene mange eno eri omuvubuka yakoze ki yeetuze. Nakubira ni kyamani 3 ndiro okutuuka ano nga amazima omuvubuka yakoze ki yeetuze ku musizi Langulu. So kyamani twendo tukobere ku wotuse wano kifaani kikyo yagainewo ndagainega n'abantu nga balina ogovu bawolu olw'ekikanga bakina ekyakoze ki ekyagwirewo nga buli muntu musiriikirivu. Kuba bitetera kola ki kuba olekaboneka eno ate omuti gobere bugamvu kini wasula omuvubuka ono obugamvu nga fuuti oba 25 distance okuva omuvubuka wabere asula n'okutuuka ali ku muti weyeetugire diri nga fuuti so yeetugire mu luyalwe so twendo tukobere kuko embeera yadde omuvubuka ono awulidde beeretya ku kyalo kono. Omuvubuka oyo abeera atera kutambula yenka gyemukubona kwange abeera tatera kuba mu gurupu era zena kinkubye ekikwe ngentuuse gano nemona ng'akoze eki ng'ali ku muti tiddi buzibu bwene bwakoze eki bwavuyire obutuuka okwesula mu Kambaya yoyo. Tuwabeereko kuba nsonga donadona ku lwange gazira kyentegera bukalamu kuba nzige ntuukire nga buli muntu ali ki ng'ali waasiwaasi kusinziira ku mberebere ki eriwo. Ne mu family terabeere buzibu ni baba we yetuuse lwaidde abeera azira eno yakolera okuva yakolera. tuwulire nti wabeera oli kujja kubaawo oba olukungwana waka oba mikolo gabeera bajja kubaawo duwa n'okumanagana yabyonona yabyononeke sada wafujjo berwaleero bajja kubaawo duwa n'okumanagana yakati kambininem kyona kyabeera ekimu ku ebyo nanga mugumwoyo. So tukobere kuko kikanga wakino ku kyalo ekanga bwanga bino by'abantu okwetula mu bulamu bibe bibaakuku ebikanga babino beesibetera kuba ino era kyoba nti ndi kukobera tuweeremu amaani kubanga kitukubye ki encukwe. Kikobwa nti abeera akozesa ku bidagala abeera alowoozebwa kuba nga abeera olwisi oba akozesa kwaye nga kimutegera bulungi gwengwe nti abeera atambula yenka batera kutambula yenka era kimbonako mu kikosi ky'abavubuka ngano era irala era baine bamwidi ngano nga n'abasinga ekyo tibakukyeka kasi olw'ensonga kuba abeera atambula yenka era nganze bwe mwagana ng'atambula yenka era abeera tatambula n'abantu bonabona ng'atambula yenka omwana oyo aye biragalalagala kikolebwa okuba nti bingi ku kyalo ky'abantu bo bakuba kuota kuba tukutya okufuna n'ikeesi kabiri ey'omuntu owundi. Abantu abakozesa ebiragala ebyo mbavumirira ino kuba oluusi nebivaaku n'obuki n'obubendo obukolo kuba olumala okukola ati abatakakola kitakategeera muvumirira ekikolwa ekyo naddala bakaali abavubuka mu myaka oba otya okuba kuba kwotya akalulu mbyogeraku era bonaona nsobola okubyogeraku so tuli kutya okufuna keesi eyindi ndikubira abantu omulanga nti ababa bali ofunye obuzibu otajja kwesula muguwa gabala n'abazaire bo oba n'abakulembeze oba n'abantu abakulu ku kyalo oba n'amadiini obakobereko obuzibu bwo kuba nikyo kyandibeerewo singa abeera akoze eki akobereku abantu abantu bintu ebizibu taku ekintu ekyo kyagema yalowooza ati ali kujja mu igulu kumba ate ali kujja akola yani n'omuti yabona ebireri nga biri kumpi yaye ng'alowooza ati kumba ali kwetungira mu kutiya. Kale bulisaawa eno poliisi etuse poliisi yano ey'okumpi etuuse ekusuubira emayiga ena batukobera erikola ki erikwidda so tulikulindira etuuke tubone ekikola ki kijja mu maiso okwisa omu nankani okwisa omuntu omufu ng'emwe abantu abakulu omuntu oyeetuze mikolo kyegikolebwa okumutwala waigulu ku muti omuntu yeetuze olwisi banga mikolo gya ntaama bintu byange naye kuba omuntu yeetuze okuva enaira omuntu oyo bamutanga ku ebinaani kutwala omulembe gugire bakolaki gukyuka amateeka galingawo makakali ino okulaga ekifaananyi nti ekikolwa ekyo kibiino
okulaga abantu bana abasigayirewo nti ekikolwa ekyokwetuga kuba iwe mwene wetulemu mu bulamu obwensi. Waleka n'eriina ibyo bamukyeno mukika so nga bakola mikolo ki? Bakola entaama, basemba buli kantu wona wona gabitenani ku mubiri gwe gwona gwona. Era entaama ebanza okugituuka eri awo bamaze okugituusa. Basala busala omusiraamu n'asalako? Basala busale. Tibe bako nti mulazi yaba azira mu mikolo gyolo gisobola kumukolerwa bajiwa bismillah. Yaba amaze okukola ki kuba mu bantu abakalamu kuba mwene abayesaze mwene. Ate wamutolayi bamutuukiza buti ajja mu numba be kutulako abantu bagire nga basome bisira bino ayo tiyenjiranga ni munumba basalanga omugwange n'ekira bamaze okusimaawo bwagwamu nga baziika. Bajja baziika bajja baziika tiba abantu balira abantu oyo balinga nti nkobe nti ngaavire muki mu bantu abakalamu ti abantu betibalira ng'omuntu bwekiri nti kinansi bantu balira ayi nga aba avire muki mu bantu abalungi ye kuba mwene aba yekutule mwene. Ekikaba mikolo gisobola okuba nga gikolebwa bwakinansi nga kikambwe. Alesa abaana bameka? Abaira aja na mukazi. Lwaki? Abaira aja mukazi bakazi abali kunabu yagikuna abaira azira kidimbera ngebe nkobe nti yabaira atambula yenka ngebe byaliku nga atambula yenka era tosobola kumwagana atambula muntu ati mulala. Kale bimazemu amaani nti biroba kuba kikanga bakifune kyamaani ino. Sabuti bana ab'emikolo bana abooluganda be bayise ku dduba batandise okwida batandise okwida bayagana bino bali kwagana bino abandi masimu nagalikola kyanti ekiri eno muli kwida ekiri eno nekino nekino ti awo oli abyonoine. Kale toyanziza kale cyane yanziza kyandawulo ki ekiba ku muguwa ogwo ndiwiranga yakumbalimbali mpweri yabaligana abasindike bakwenda ku muguwa ogwo yetugire ku kyandawulo ki oba kirungi ekikikubamu oba abantu bononefu be kuvanira abantu bayendanga omuguwa ogwo naddala bano abasaaba b'ekinansi gubamu be bagukoleramu bwe tuwulira bantu abandi beetuga abandi baba kuyiha babikibiki kulwanisa bikola bibikayo yabani abantu bobufuga gati bangu abantu bano balungi wabula bona mubamu ko abakola ki ebyayinga abantu abasinga balungi bona ti babi ayinga omulembe guno gwe tuli kutambuliramu guli kubanga mukoki obuzibu kuba abantu bakaenda kola ki kubulirirwa abantu yesibye kuba muvubuka tasobola kujja kuyamukaire namwebuuzaako tumuna tubiregano aye nkoze ntya namuwa ku magezi ntana ifa kuze ku myaka akoba ati iwe nenshiri kutanikize ibwerere toka obwongo bwabo baira aye ngate ni ife banaki ni kaboni ekola okuba bulirira bavubuka buli muvubuka yefula mugezi ku mirembe guno tiba kaenda kulinana nabaki nabakaire ne kikusingana kuletana buzibu buno aire nere tutambulira ngambaki mu bantu bakulu bakuwa amagezi ensi ojigemo oti watambula oti twabanga kutambula ayi butisa weno batambula bonka nga kitalo ino sawa mawira mugategera mutya ntyawo oli yetuze nze ndi wano bakaira ndi wa family eno era oyo omwana aba mutabani wange kuba muganda wange omukulu namuzaala muganda wange omukulu abeera azira wano yakolera busiya aye ido yankubira smart ndi kuideyo aye ngeri gye tufiirirwa ku kyalo ekindi ekyekanya bwina namala nava najja mu kuziika nabeera envaayo namwagana ng'era akoze eki atuuse namagende ng'atuuse era naidda namulamusa kaba yabeere nemmanga ewuwe zinatuukire wa maama Itale we namaze najja ku kyuma okusa akabunga ka muwogo naira naize nayagana muganda wange ng'ali wa maama bali kuwaya sawa nganda one yetuze
muganda wange ono omugenda yaidde okuva ebusiya namwagana nga aliwa maama balikuwayamu awo maama bwafumba etwabeera awo zeena natandikira awo tuwawaya muganda akusaawa nga 2 yaikirira eno emanga okubona omwana ono amwete aide tukole ki tuli ekyeigulo yatuuse yayita oloowo ensesirike oloowo ezirayiramu n'okwingiramu ki munumba yamulesa mu kisenge mwasula ng'aziramu yayira ekitale gye twabeire yakoba ndiira okweta oloowo aide tuli aye azirayo tiri yagiire ti saawa dinaaba agiirewa saawa dinaebiredo obwire aba agiirewa ajiri ya mama we na suuti kuba atera okola ki okujjayo ntaye saawa dinaaba ajatuuka saawa emeka twabeire awo twamaliriza okulya essaawa nga 3:30 twasigala nga tuwayamu kwa paka saawa emeka 4 kyova mama atuwa emmere tuleetera ne oloowo twatuuse muganda we yatuuse mu nnumba yayeta era yasoka kwetera kuluya yayeta ezirayiramu yayingira mu nnumba n'emmere yamuluse era nga aziramu nga ekisoosa okuba twabiima amadi twakola ki twalambala n'emmere emmere eri omunakateeka ali musaawa eno ku meeza awo mu nnumba gye twabeere tumuleeteire bwe bukyere kunkyo n'ajaako emandu ng'era buliido bwemaze okujja emandu n'avaayo n'ajja okulamusa maama ekitale bwe nviireyo okulamusa maama ekitale kunkyo ku saawa ndala nayira olwo neetegeke nje ennime bwembeere ndi kwingira mu nnumba nga nakayirebwa maama omutima gwankobalinga kemanga okujja okulinga emanga ku musizi ng'omwana ali okwo yeewaniike ne muganda wange yalingayo kuba nze weenenzeeyo nsigaire nga ndikwetegereza gwemboire niye oba okujja okwetegereza ne muganda wange yena yeetegereza abo twatandika enduulu edireesa abantu kale nakyo ekizibu kyetufunye nga kitalo kitalo ino so timwategeire ku nsonga dona ku nsonga dona nti oba ki kuba baba we yatuuse yamulamwesa bulungi ekisa kyeyamukobeireku ezira kizibu ky'amaanyi kyetwabeire nakyo nti oba kino ezira wakiri yandabeereko negwakobera nti kino nekininga aye ezira mu famire yaimwe eri yafaaku munfu eno mu famire yaffe mbaye nkali kubuulira kuva mu badaada weringa abadaada teyababonaku aye mbaire nkali kubuuliraku enfanga eno mu famire yewaife kuba yaffe twabavudaamu okweda kuno ku busoga kuno ku mayige kuno aye tiwuliranga kuva enuma eyo nayo tiwuliranga ku nti obaereyo owekika kyaife yafaako ati kino ekizibu nekisoose mu lulya lwaife omuntu okufa mu nfe eno nga famire mujakola mutya okunereza ekintu kino okugala ebikolwa nga bino okwiramu ebindi kuba yatairewo ensuula omwana lunayombanga munafuna akambayaya kisobola okumulondola yakola nga famire mwetegeke mutya ba mujakireka nti bya Katonda nga famire tulina okwegamya Katonda nze nga nze ndi mulokole ndikiririza mu Katonda nti Katonda n'amala byona ezira kisinga Katonda kale n'olwekyo nze nga nze nesiga Katonda nti Katonda n'amaliriza byona abeera azira ku mwana abeera azira mukazi alabeere mu myaka 27 yandibanga eriyo oba mwala yabeera yendera nga yamumenya omutima azira kubanga yabeera akyama wano okuva wano ng'agiire ku bowa okuva ku bowa mpozi ng'agiire mu California kugula bintu bye yayira wano aza kubuulyawo bali musumbuga bya famire ebya famire ebyo tiidi aye nga omutwe gwe gubaire teemukalamu bulungi ng'avaavaaku abataka balikoba nti abeera akozesanga ebitamiriza nga famire kyo kituufu nga timumukobaako kyo kituufu abeera abikozesa
abeera abikozesa bulungi neera ekyo nkiweerako obudulizi abeera abikozesa ng'agineerera endaaye nga famire mwakolawo okuki nga famire omwana abeera twena ng'atutiisa abeere ng'atatuusa kubanga samutime asobola okutuuka nga tayogera nga niwe mutyamawo nga tayogera era nga n'omusaagirako akoba nze nzisaaga ng'aniirooyi nga ye nga ye tasaaga era nga okwogera mpozi nga nnakyayenda ma yakolaki yayogera aye mba oleeta emboozi mumuwaye ezira